Mentakas nyo perlop ngan manraspi ke kubor. Tungin niya sngap. Benjamin Netanyahu lapan pau pait ba hakas ngi todeng baul adab ban sya sumar na ka jingpang prostate cancer. Henry syam lapan tip pait ba hakatu kepor namar usupting baka Iran kan pendengkam ya kane ban pensapriang propaganda Persya ya ka Israel hapadeng katma ka pedang sudap. Menteri rang badu ubalah nyop hundreus nam kerta. Ulat ho ya kane haka sosial media harengkat bat ka kaipot jong ka jingpai penya ya ka koi kya jong sisnam. Syam lapatai tikena hangno ulasya ya ka jing ai jing sumar ka bakerpang Henry ulaong baka jingpang kalajano bar ulapan pau da ka boong ublay ya ublay ngala job ya ka neru. Ka video doktor na Hadasa Medical Center Prof Aron Profesor ulay itu balalap ya tumor ubahe 0.9 cm ubadai ke jingpang adenocarcinoma kepadang sedang haka benta jong ke prostat ya kan lalap katuk kene benai mensua haka por baki dang pai benya haden bau Netanyahu uladab pensya pendap ya ke prostat hak nopra ada rusau doktor ula batairu bakane ka jingpang kejuji apa ba haki rangba kibalakum ke kerta jong Netanyahu ya ula ai ka jingjet ban peteng ban pai benya ne ban sya radiation treatment bar ulajet ban sim ya ka radiation katu kane banai mensua ula deb ban sya ya kane ka jing sumar bar aden kata lale beng ya ka tes kum scan bar ki blood test kat kum ki result ka jingpang kalaja no lot ki doktor ki laongru bau menteri rang badu undang peteng ban lej pai benya man kapor nalor kane kakai pot kakoi kekya jongu kapani baudan hakamet ka bakoi kekya barbaro kita skilong ki babiang hadu menta Netanyahu ula job ya ka jingpang kansar bat menta udang peteng ban pai benya ya kakoi kekya jongu ublay sibon.